Ырывығы тіліне бұлдыр Чувашия нация телегуравин эфирінже республика шыны хыбарзен яреме. Студире Елизавета Цветкова, Пирень Паянхи Каларымра. Сылдым енжи шулужа. Шубашкарда гражданский урамебе халыға туртараган транспорт шүреме бұшлары. Тибе жандалық шырышченне шарғадардад. Шырыға була республикари Пур районда да чрезвычайлы лару-дуру ергене шереплетня. Үрі жинзем пулышны бе. Донецкта Луганск халық республикизен жен ирік сыр Чувашине күшса келіне жазем шкула хадер. Тибеде шырықчандалыға була республикари Пур районда да чрезвычайлы лару-дуру ергене шереплетня. Пір уйық шутла шумыр жуманыда да шырық пулны ялғужалық предприятизіне сағалдан да 30 миллион денгелік шаргюнине балырдаща. Шагын жинжен чрезвычайлы лару-дуруран сықланас, оның сиенне підерес, тада пужар құрышсырлықне тивештерес сенебе ішлеген комиссин ларавен жепілдерджеш. Шамнамай Чувашин бушлыхин Олег Николаевын хужевебе, шурлауыхин вадрабарема жинжен чрезвычайлы лару-дуру ерги пурны жагерет. Шырышчанезем типпе була пақча жимешпетіне балырдаща. Ялғужалық министрі Сергей Артамонов каланы дырық, тибе жандалық чималданақ шырулмишін, ужы жерде шидендереген пақча жимешін, нумайжыл үзеген курыксемжін ябық. Шауынбегех топрара нүрік шүкке керги культуру земжін сиенлі. Сергей Артамонов шырылмебе пақча жимеш бірбайы пәтнене шереплетрі. Синоптик сэмпілдерне дырық лару-дуру уду уйген бәжінжене шевичленме бұшлана. Шурла уйгені вунза кірмі жетіліне керги культуру зіне акмалы лаптық сенже суғаланы сейре нүрік пелік 20 мм батанлашна. Кукал жазыне шытса вайылмешкені шиделік сыр. Чувашинре чрезвычайлы лару-дуру ерги уйрым хужучень вайра буля. Яшкереме адаланма Чувашинре пөдім майзембур. Республикара шамрықсен малашлығы шуктені тересмар. Кухалаба шкулза кенженех пырағышламала. Тері Чувашин бушлығы Олег Николаев кажалдырығынче өшлі жыл жүревре пулны май. Комсомольский салынче республика ердюжи иккемі шкула жетсе келже. Пөлі шүртіне ирт нөмірін тағырбынымыш шүлізендек шеклейні. Школ шамрық пулинде вол юғыннызен шудинже. Шүрдін албыр процентже кивеліне. Халі гунда пілік шырытлайжа ұспуғайд. Візем пурде премір сменара вренеші. Школба шиғынны бұдырмақсем шүрда хабартынбе бірлех пушланны. Школа иге пиндеті қыршеті қырынбақтымыз шылда пәдім ергене пағынса туман болы. Мен шындесесім пиндеті қыршеті қырынбелікміз шылда бір енчі стена перін ішілсянчы. Барелі класс сенче ачасыне Хальхи бахатра урых классине гушарна, шабахта шкулда ремонт, хальхи бахатра школа юзав, шене школ тавас уйду трать. Чынақта ұйду шивич. Школа теплі юзамалла ешіне нешіклемелі пұрбірех проект керлі. Она хадерлеме тақшын ақпаны, анжақ яваплы пірлежу үже вішне керне шидереймен. Паянге гуна проекта тебір пірлежу хадерлейд. Она шидес шулги нарыс уйгін вешечен туза бідермелі. Варатин качалзем теплі юза программине худшылма бұлдарашы. Шак программа ішінен жүхне ұнба ұзу груза юлмалла. Адезіне време школда пөдем мазем тузабамалла. Тері Чувашин бушлығы Олег Николаев. Проекта хадерлезе шидермеліне палартрывол. Республика ердюжи кішін качалды да хыр-хері ялтырғызенже бұрнағанзембе дедел бөлже. Эшле шул жүрев берге төпілінрех Иран галза бары бұр. Республика Гларым Валли, Алексей Зотиков, Юрий Марков. Шубашкарда гражданский урамебе халыға туртараган транспорт шүреме бұшлары. Халлиге сылдым енжи шула ұшреш. Строительзем халі сулайға енжи шула юзама бұшларыш. Машина хыщен машина жубать. Тагар асфальт шулба. Водительзем савыныш не будармаща. Разгруженность дороги сразу появилась. Намного легче стало выезжать с этого района. Гражданский урамен сылдым енебе хальтерма взрачуреме булать. Юба уехинже сулайға енде шулада ушма балырдаща. Паян утмыл бірмеш кулбадынже шере хырма бушланыда. Эштене тапқырын иртереші, шуран жүрегензем валиде шул тюрех туза бұрайшы. Шул жылны хыщын халыға туртараган транспорт маршруты земде улфынаща. Шурла уехин вадыр бірмежінден автобусым троллейбуссем шене ергебе жүреща. Пилікмеш номербе жүреген автобусем энтузиаст сен гражданский, чернышевский энтузиаст сен маршрут пагаеш.
Шичемеш автобусында шул жүреве урыхланать. Энтузиаст-сен Чернышевский, Гражданский, Эльмень энтузиаст-сен урамзем бегаять. Ширим ултымыш автобус шинеларзан энтузиаст-сен Чернышевский, Гражданский, Эльмень энтузиаст-сен урамзембе жүресе малалла малданхи схема багаймалла буля. Херехтваттымыш маршрут шапла ергеленет. Финская долина микрорайона шидестезен тадакая лагайны чухне энтузиаст-сен Эльмень, Гражданский, Чернышевский урамзембе жүремелле. Херехшичемеш маршрутта Финская долина микрорайона жүреть. Энтузиаст-сен Грасис, Гражданский, Чернышевский урамзембе кайзан каялла ща урамзембех тугать. Малалла вара малданхи схема багаять. Вынчичемеш троллейбус шур Шерехевеляныш районе гайны чухне Гражданский урамбе кайза юлашки чарну батне щитеть. Каялла вара социалистический, Чернышевский, энтузиаст-сен урамзембе тугать малданхи шулба жүреть. Республика Гларамвали Алина Сусметова, Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев. Донецкада Луганск халық республики зенжен Чувашчене гүшсагиліне ажазыне шкула гайма хадырлеме пәдім республика бұлыжад. Чувашчен бұшлығы Олег Николаев пужарна пірле фонд, тада депутатсем шак ырыже уйрымақ пызык тюбе ғывна. Ульяна Курукчи Мариуполь гулынжин Шубашкара кыжалге ага уйгенжин гушса келіне. Унче маларахвал балет классне жүрене юнер дэнжибе кызыкланны. Халя тұрышса хращи историне шагелжей. Тэнжири политика тыдымебе кызыкланать. Малашневал дипломат плашын. Кыжалвал Шубашкарды тватымыш лицейри вуннумыш клаза гаять. Тумдире ягатса тербейлен жакса гуны. Школ кудам кеде гадер. Парле фонд тада ыры гымылых парлеже везем. Школ хадрезем парнелине везен шимьене пызык пулужу гюне. Кашне пус шутра. Оксана Бавадим Курукчи твады жылды ерне евынада ажазатне ямаға дірленейші. Школа бұштарма болушымыр Украинаран келіне ажазыне. Шанақта візіне евір. Озам келзе жетіне күнда ашы земденде ішлеме бұшланы. Шубашкар ғолынже сагар ажана изе келдімір рюкзаксем, школ хадерізем, тадаты нумай констатаварзем. Шанақта школа гайма. Оксана Курукчи ажазине шене варен жылне хадырлеме булышны жынса вынать. Шабахта парыйду каныш памасть. Ноутбук туянма не пледе укша деньги шидеремейші. Можары Вадим унчень маларах Мариупольде металлургия комбинадынче дұрышныскер, Чувашине тоныштық шыраза гушсанах промлит предприятире эшлеме бушланы. Оксана да кеже вырнажашын. Донецк, тада Луганск, халық республикинжен. Чувашине вғытлық келзе житне ежінже школу земре ажаземде чылай. Пан югуна вғытлық бұрынма вырнаштарны пунктсенже шыры тұғырвонна ажа бұрнат. Візен жүдінже тада піреміш худ школа гайганзем вундвада ажа. Пурнеде школа гаймалы кирлі хадерзембе дейштерне. Выл жутра кирлі тумдир, ады бушмак, тада школда кирлі рюкзаксем, шавынбегех тетрадь карандаш тавражы. Укша денгенжен шагыже пурнышлама пірле фонд пулышы. Пыдемішле вара, шак пулыжу калыбыжы 1 миллионда вишер алы деньги бетамлажать. Хонаралайықта келде тада ванрақ тенешкел, күрікчізен шимге Донбасра тоныш пурныш пушланзан тыван дұрықне таврынма әметленет. Халлеге ажизем школ сукмакне Чувашинре тағырладашы. Республика Гларамвали, Регина Кубайкина, Николай Скворцов. Чувашинре кашне шулдалыға ядарлы темына халаласа ертеретсі елара. Пөлдер сымахран сырдада хузан хүдіреп чекезіне тываганзен паттырлық недемлі ғойырнычы. Көжалвара республикари мұқталы ендерсіне чистывашы. Егебенде шерімбешімі шула міне халаламала. Шағыдыва республикан обществола палаттыбе, Чувашин пушлығы жүмінжі обществола канаш кергелене ларура сүтсе явреш. Шидес шулдалыға міне халаласы тюре жарана чешмар Чувашинре пурнаганзенеде кызыкландырать. Социалы деделізінже шинзем хереге яғын темысыне. Бізем терлерен, телейлі ажалық, патриотизм башыр жив хүделеп жезем, тараватлы Чувашен, ялдырыген адаланове тада ыттыде. Канашлура кашнесіневе сүтсе явреш. Тіл бұлыра бұқса пөдімлетне шығырсыне республика пұшлығы батне шидереш. Шулдалық темене шидес вғытыра балырдеш. Унғышын эмблема дуза қадырлес, мероприятизіне ергелес енебе темілеш. Кергунне живгарны май терлі чирджер сарылас харушлық пызык. Шаумбада тухтырзем кашнинех сықлыға упрама, сықлы хемелне ярдармазын еші. Вируслы инфекцизем ажазенженде пырынза ертмеші. Бізенжен хүделенме бұлыжаған мелзенжен пірі вакцинация. Шубашкарды ултымыш ажазатне жүрегенземде шақмайба узығырза грипран хүделенжеш.
Шубашкарды ултымаш ачасадынче ирере хавасла сазы голы илденет. Шабырлансем тос юлдашысымбе, воспитательсымбе конзеренех вахада иртермега малаща. Кәржитни, выл хайбе бірле чирдапхырне елсегелне васене бірреде гуляндармайс. Ачасем кашне жулах прививка дударайща. Азамлы укол сывлыға сыхлама майбаныне васем пачекренех палеща. Чынақта берін кашне жулах прививка дуваща. Хаваспах родительсем шурещу прививкасыне согласизем жираща. Меншін дезен ачасы влыхне сыхламала. Пидей бір кымылы ачасым сектермезен. Шаванба прививка думала дес шула. Прививка да вечень кашне ачана педиатр дрослеть. Медицина енчен чарузем булмазан шабарланзене сывлых уколе даваща. Эшреш рухалатлызем ультрикс квадри вакцина узугурайща. Шаки мельче вагенче грибан твада терля штамма бур. Шавунбада выл чербе корешме широп иммунитет ергелеме болужать. Палардащи специалисты. Республика Галарум Валей Юлия Дюкова Бахтияр Вилеев. Шәне вереню жүленже Комсомольский районже ажабыжа спорт шкулне жүрегензіне шенеліксем гдеші. Чуг уйы хедерне гунда футбол уйы ұшма балырдашы. Строительство мінлебініне перен пулдарулық ұшқыне балашы. Республикари адресла инвестиции программе биозугурза кажал генри вон бин 20 километр лаптокраф футбол стадионне чуп малы шулзем худаяма балыртны. Утмал метр сарлага штогурвуны метр дырышы булачыне стадион. Онда синтетикага верне зараща. Шамрық футболистине осталух недуптама пургенле мазим дузабарашын. Подрядчик хоен дивешне яваплы бурнышланы сизенет. Яланах ирден бушлада кашчене хишлеше. Шагабексинже тракторист земде ишлеше лайық. Малдан камазым дуртарачы шерзене уплотнята ваши, каран шибензем дуртарачы. Вумбилиге мешная бердевзен срок раз давату молоко объекта. Вак чулзине халя пузарза адаптаща, ондан газон зараща. Шомыл атлетсем вали, шане жулзем хадарлезе бараща. Вазен тыршы, вишер житмобилек метр. Ку адресла инвестиции программе би бурнышланаган вумбармаш футбол стадионе булайт. Шак проекта бурнышлама водыр миллион денгене республика бюджетен жингывно. Кебір миллион журы денгене райондан бақсағы варно. Кәлдері же пиде бұзы күнде стадион дуныбе. Мәжін десен, күнда стадион булзан, перен футболистсем буляма бушлаще. Комсомольский районе промаях бумна малда. Кетне ажабыжа спорт школе лабаменжех ГТО нормене бурнышласкамылызем вғыда заямазыр осталуға дуптаще. Кежех шанельне ажабыжа лабаме дебеп кезіне ежынма бушлать. Республика Гларым Валерий, Гена Кубайкина, Юрий Марков. Шубашкарды Качков яжебе хизеплензе драган пиллик меж спорт школинже тренировка иртре. Вала гальчухне хибек мар ыты тренировка зенжень уйрыл задрать. Она шамры кережужи зембалли, то кера иртне олимпа езене ходшынна чувашенин пролештерне командын спортсмене, ирекле крежени бе Россия командын пайдажы Сергей Козырев иртерджа. Спортсмен ажазень ыйды везене де хуравларя. Кережури чиказыкла техника бапаллаштарджа. Вот здесь, смотри, вот сюда. Вот здесь его вниз дерни. Тенче класслы спортмастеря Сергей Козырев вундогыр шулда шишха. Спортсменам пухмадынче ылтын кемел медаль дабор. Иртнернере Сергей хузан хулынчен шендерюбе таврынна. Чывайла спортсмензень падем рашири омырдывенчевал вишимыш вырын илметивиш пулна. Юлашки ширим шулда чавашенри кере жужезем олимпа езене худшынайман. Сергей чизумлы спорт воезене кайма булдарны республика чисне шеклеме пулышныда. Шеденё выртынлы хизембевал шамрых спортсмензене де паллаштарджа, осталых клазы иртерджа. Сергей Козырев буинчинте Теслях. Пиренен Шамбек сумла магдусуже хучонышын саванатпар. Ебелыно нышусунатпар. Пәрхетел булып буинчинте узылы пульча. Пундығыр жылды Сергей Козырев шамрыгы ружын паға теслех. Халі спортсмен расшире маладуға сыжын ирдеген омырдыва худшынать. Оның тептеллеве олимпа езенче шендересі. Ку пиренькаларым ре юлашки хыбар бульджа. Ебевара Елизавета Цветкова сиренбесі була жадып, эфирда тепредель булычень, чибер юлар.